tapnon mamati ka, nga daytoy ayat awan dua-dua. Jato ang kitaki, at danto pa'y sa bali. Jato ag ladingit, wenno ag sangit. Tanal Paskon ngayon kari, nga awan sa bali, dito'y puso. Nudila siksikat, ayatek iti tungpal tanen. Biyag ko umasideg ka man, umay katabil-bilinan ka. Dati mabiit agin na dayuta, dati papanat pagsayaatan ka. Tila engkid daw kuken ka, dawatek nga agsingsingpet ka. Kastamet nga agan anak ka, ken di kan tupay makisalsala. Iti dua tawen mabiit laeng, biyag ko tiin ka urayan. Ayat ko ken ka sa limet, metangket subyan kan tua di main sasaan. Lusyak tutaing malagip mo, ket siyak tutay kailin mo. Lagi penlaeng tuy panagayat ko, tuy ag nalayon asipupod nyo. Agawid akiti Pilipinas, inagagbirog iti asawat. Nagrigaten ti baro abaak, nagaduman pa'y ngarag ti kwartak. Jak kayat tay agat sinuso, wenno tay day siya mang lukloko. Balasang away ti kay kayat ko, uray man napugot no nadungo. Adtoy ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman. Nudulyan man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman. Agaplikaren dagiti mayat, mabalilat ta uray nalaad. Basta man napudno nga agayat, katakunay na iti tungpal biyag. Jak kayat tay agat sinuso, wenno tay day siya mang lukloko. Balasang away ti kay kayat ko, uray man napugot no nadungo. Adtoy ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman. Nudulyan man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman.
the best. Na minsan nagmalagmay may sak Imasideg ka kinaam-am munak Sa mo pelereng dagito'y matak Nagkayawam at gusto'y riknak Kaslabog-bugot ko't lubong dayta kanito Nagmaris ni aglaw-law ko Agkeba-keba't baro kong ko Diyak may ladawan kinaragsak ko Si kagadin ta inyor oray ko Ta iti ang pagkanto Nariin mo to'y puso No bilang taayat iakpan mo Madawi at dagos Awan ato asao Na minsan apan nagmay sak Imasideg ka kinaam-am munak Sa mo pelereng dagito'y matak Nagkayawam at gusto'y riknak Kaslabog-bugot ko't lubong dayta kanito Nagmaris ti aglaw-law ko Agkeba-keba't baro kong ko Diyak may ladawan kinaragsak ko Si kagadin tay inyor oray ko Ta iti ang pagkanito Nariin mo to'y puso No bilang taayat iakpan mo Madawi at dagos Awan ato asao Si kakadin tay inyor oray ko Ta iti ang pagkanito Nariin mo to'y puso No bilang taayat iakpan mo Madawi at dagos Awan ato asao No bilang taayat iakpan mo Madawi at dagos Awan ato asao Kappa sis, I love Kano the best. Nagganas sa nabiyag no si kaading tay mabuybuya Dagos sa mabang aran kaunggan daytoy rikna Ngaminta-pintas mo awan pangipadaak Isut mang kayaw daytoy marikrik na Dayta nga isisem mo ay pudno ama kabiyan Kasla alinuno takanlid mo akur sunadak Takutis mo kasla porselan at pangyarigak Sikat sabong murmuray daytoy matak Nagpintas kano ading aglalo mo sikat umis-ise Nagpintas kano ading ipatay ko taapag bingi nga isem Nagdanas sa nabiyag no si kaading tay mabuybuya
Lagos sa mabang-aran kaunggan daytoy rignak ngamin tapintas mo awan pangipadaak isut mangkayaw daytoy marikriknak dayta nga itisem mo ay pudno ama kabiyan kasla alinono takalid mo ako sunada takutis mo kasla porselan at pangyarigak sikat sabong murmuray daytoy matak nagpintas kano ading aglalo no sikat tumis-isen nagpintas kano ading ipatay ko taapag bingi nga isem nagpintas kano ading aglalo no sikat tumis-isen nagpintas kano ading ipatay ko taapag bingi nga isem. Kunada na imas di mani ikon kunak met depende mani mani ananisip mani alalapatis kay masan nga mani tay nakatumiip ikon kunada na imas bibingka ikon kunak met dependet lang ana bibingka na magakin at basa-basa di ka imasan ket nangisip dilaw-law na ikon kunada na imas ti tahong ikon kunak met depende atahong tahong analok meg tahong anakot tong kay masan atahong tay bimirurupong o bibingka manitahong na imas akalungin ti parbangon isot pangikat ti dayamudong pangpaikat sakit ti puspustong kunada na imas ti tarong ikon kunak met depende atarong tarong anapuraw tarong violet kay masan atarong tarong akim muret-ret ikon kunada na imas ti hotdog ikon kunak met depende nga hotdog alalabaga hotdog anang isip kay masan nga hotdog tay nakabunbunto ikon kunada na imas longganisa ikon kunak met depende traman na longganisa abasit kentay nalanit di ka imasan ket tay permi anapuset o longganisa hotdog tarong pamigat pangal daw pangparbangon na imas launay angal-ngalen isut agas tay sarong pipiten o bibingka manitahong na imas akalungin ti parbangon isut pangikat ti dayamudong pangpaikat sakit ti puspustong ulong ganisa hadog tarong pamigat pangal daw pangparbangon na imas launay
angal-ngalen. Isut agas tay sarong pipiten. Isut agas tay sarong pipiten. Ikon kunada na imas di mani, ikon kunak met depende amani. Mani ananisip, mani alalapatis kay masan nga mani. Tay nakatumiip. Ikon kunada na imas bibingka, ikon kunak met dependet lang ana. Bibingka na magakin at basa-basa, di ka imasan ken. Nangisip ilaw-law na. Ikon kunada na imas ti tahong, ikon kunak met depende atahong. Tahong analok meg, tahong anakotong kay masan atahong. Tay bimirurukong, o bibingka manitahong. Naimas akalungin ti parbangon, isot pangikat idaya mudong. Pangpaikat sakit ti puspusong. Ikon kunada na imas ti tarong, ikon kunak met depende atarong. Tarong anapuraw, tarong aviolet kay masan atarong. Tarong akim muret-ret. Ikon kunada na imas ti hotdog, ikon kunak met depende nga hotdog. Hotdog alalabaga, hotdog anangisi kay masan nga hotdog. Tay nakabunbuntot. Ikon kunada na imas longganisa, ikon kunak met depende traman na longganisa abasit. Kentay nalanit di ka imasan ken, tay permi anapusek. O longganisa hotdog tarong, pamigat pangal daw pangparbangon. Naimas launay angal-ngalen, isut agas tay sarong pipiten. O bibingka manitahong, naimas akalungin ti parbangon. Isut pangikat ti daya mudong, pangpaikat sakit ti puspusong. Olong ganisa hotdog tarong, pamigat pangal daw pangparbangon. Naimas launay angal-ngalen, isut agas tay sarong pipiten. Isut agas tay sarong pipiten. Lahat ng utot mo baho. Hindi, may iba walang amoy. Bakit sa'yo? Nagreklamo ba ako? Napakabaho ng utot mo, may impurnan. Nagreklamo ba ako? Eh, hindi lang yung journal, kaya ganun kabaho yung utot mo. Paano amoy? Basta, hindi ko nga maintindihan eh. Tay utut na, tay utut na. Makay kaput panagsina, kas may sanga agasawa. Jak maituran bangsit na.
Nalangab ko natiritil tuy agong ko di imuto ti bakit ko kasla nagsitnget lubong ko. What should I do, Rafi Tulfo? Solusyon ang parikot ko. Isin ako ni bakit ko sakbay mabugsat ang esko. Maasi ka awan panglaban kukin ka tautot mo nagpayduma kasla bomba atomika. What should I do, Rafi Tulfo? Hustisya laeng kidnaw ko mataya ko na walaban ko chay deadly weapon ni bakit ko. Maasi ka awan panglaban kukin ka tautot mo nagpayduma arig na tangke di gyera arig na tangki di gyera tautot mo nagpayduma.
maan ti inom ni bakit ko ti kadwa inadubo ato ka ti pulutan ket nagimas sa sepsepan tay tulang nga apnutan tay lupo nagkalasagan ken nananaw tan bakit sumalukan tay lampay saganan awitek tutay sako apagipanan duwa tuntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut pulutan ka di bakit na barteke ket agam ang mangaw imigdet na tay lampang apagsilaw dagos na ginamatan tay tukak baet selang rino ko ban nabiman sa nakinang intan bakit sumalukan tay lampay saganan awitek tutay sako apagipanan duwa tuntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut pulutan ka naimas sa pulutan tay tukak alabang aglalunod tay tukak baet selang intan bakit sumalukan tay lampay saganan awitek tutay sako apagipanan duwa tuntut maalata at danto ilakuta ket jay met kakudwanan tut pulutan ka ket jay met
Isim